Karbang lang daan atam sila All India 24/7 News kelang to nararapan ta sinon pini kijutsi Jonel Kalbir Fiswer ingdeng hongkep rahini kijutsi ni ninang tom han kepeklang la nonang atom thek long lo sualu atom ala kanghol kopisi kanghol ma la kanang atom kladak penci nangi karbi ham thang song tom ansta me kalpen karbi akhai do anga me kachini kanang sot posni lelang tumaphan julang la mumar tum kalang tum kanghor ve katum chichini ne ili arjupon lang nangmen ko son la pong Men sami setang te lonon nang kanghol ke kopi setang pen la nang chine la ko kwa jutla la no nangmen ko son la pong so setang pen nang likon naten lo na chapati dum ke ubi kimi owe kimi kese acha no na la kanghol king la bang so setang pen pura lada kalang le kesar lo lasi labang so ajuta nga puthak alang lihin pen tekini pathan senang aprang sinang lemen jithani ini men si kariong ki ang likona ta pen lang di kapati pati ni tu pati nang kita tahu ini orang ni tu ke ini achala non la ili tuma muma la tuma te tumang jiro tum la kang hor pray labang so phanang lik karbi tum ben hok dalam ko son pensil sudah ni sini ke bang puge so nang kita puge ke pasai sana nang lang lah jadi ile tom karbialam binong permangke langthe phanke sitang lapen sing nama phanke namrit deh lah sitang pen namrit ke sing nam lo sitang buke langthe lo lah lo juro iglo lasili tumar julong lo karbialam hok kachini ji plang talang tum pen than pon lo lasila muma la tum thek pon lo lang tum kache parte pon lake ili tum thek pon lo lake pini ingdeng thongke pra hini kijutsi kache parte sitang te ko nili halong kaprek nili nang paklang kontulang lang tum la All India 24/7 kelang ko ning ching sampik lo nang tum nang support no pot sikur bang tu parjek lo aro